Bog, ja sam Anja. Doktorica sam dentalne medicine i danas razbijam 5 mitova o zubima i zubarima. Sigurna sam da si četvrto i ti pomislio. Zubari ne mare za tvoje strahove. Dobar stomatolog zna da su mnogi pacijenti u strahu. On im pristupa s razumijevanjem, strpljenjem i jasnim objašnjenjima. Kad znaš što te čeka, strah brzo nestaje. Trudnice ne trebaju ići zubaru. Upravo suprotno. Pregledi u trudnoći su jako važni jer hormonske promjene povećavaju rizik od problema sa upalom desni. Zubari odmah žele brusiti ili vaditi zub. U stvarnosti, većina zubara želi sačuvati zub, plombom ili liječenjem. Vađenje je posljednja opcija, a ne prva. Ako me ništa ne boli, ne moram ići zubaru. Bol se javlja kad je problem već ozbiljan. Redoviti pregledi otkrivaju karijese i druge probleme na vrijeme. Svi zubari su isti, svejedno je gdje ideš. Kao i kod drugih doktora, oprema, iskustvo, pristup pacijentu i stalna edukacija čine ogromnu razliku. Nije isto ako ideš nekome ko stalno prati nove tehnologije, sluša pacijenta i pristupa individualno. U Identaliji te čeka tim koji koristi nove tehnologije, ima iskustvo i ono najvažnije, empatiju.